dia baru jumpa resit tu, so kita masukkan claim sekali, lulus. Tapi kita buatlah surat. Kita buat surat mengatakan kenapa lambat ni. Okey, lepas tu sebenarnya dalam medical card ni juga dia ada 27 exclusion lah, ataupun 27 keadaan ataupun penyakit yang tak di cover lah. Okey, last sekali yang paling simple, kalau company kita dah cover kita, memang kita tak boleh lah nak claim bil tu dekat syarikat insurans yang personal kita kan. Okay, contoh macam ni lah. Let's say lah bil kita itu 30,000, kita guna medical card company. Lepas tu